A report and be guas men corner me can wend the tea can wend and content ray with a chalcamo RBA take a board or dung South Sudan can Sudan right now. But there is tension Mukuro the lad guas Kalagoro Benua Yakel and honor. Dear Jeshi and the Altikaling no she Kirmayadi share RBA share at key electoral constituencies. Wheaten content cha make. Can written conte chameg written chameg self came ya didn't know big your support during election kajen December 22nd 2026 at the continent chikir mi yadi chabanial no karaja no abie bala we kelme participate ko gore jeno beteke ne to want to be a kwanyan self came yadi but one ne te mi shodo kulalat mi chikan wuje me chikana kwanya lo with me they participate kajen ko inquirement balat genetin content ka Sudan ki kwa Sudan chika respond she can respond on she can manana chala the self came yadi gwaza me she can go no be kenneling te mi chala gwaza me kana la Sudan chikala do nene chine man chala de kum so Sudan chine gor anteme chikala do nene baje dil gak wa mi chikana mo ka kor te mi chakul la gwaza me netin kon tin la manitin te kabe la special ne kon te la young man chika barar ka population mi dita long mular kan wo nene she can border she can get right now ala border dan te Sudan kan South Sudan a wacha de get right now ka kuin kware ko chine de kon te ka Khartoum regime chikala do nene kani abe shebete ka witin content chalo I self became yadi de no be participate ka kuin kware balar ke 2026 me chiga barar ka chiga protest right now amilero de ka be administrative area antema no but chikala do chicken border chicken close kwa kwini je no what will happen ka shangara won walla mi ma shanga wal wan ka pay baro ron kin dangro bakal ci mission na me chore lat kwa ku jino dong mi betention beretin kan kum South Sudan kan Sudan ki mu betuogo no kana kon ngaj balenga na me ala border issue mo mutoka South Sudan kan Sudan abeni ka gwasidan kan log during referendum me chala do ne South Sudan be chonkoro ar chuji abe especially kan jang den mi kan log kan no mene ngore laji Sudan jenta dan kwala pelkeje meji kan ngaji no ci South Sudan ci independent je kan dan ci kan ci an gano je ga bec kon we dien nyua kan ke jala mekel dan mi kan ci ango je ga bec ci ga banyal ke report no ne gone no bene nyoko luñ bene ben ka South Sudan gwaze mo kana lukchu wargani ke jukan galare kan wargan di ala ton ne ka gwaze dan chwa kam dakra ma char ka chu ka tan ko dong de wuje mo de junong but kenyam la na ko na roi ko ba referendum ba jelat bina bi ka kwan mi chi wan ne ten konti la South Sudan ni senten gune mi ba non ku ka South Sudan kam mi kwan mi chi wan Sudan ke jalam ni bi wuj bangote ku mo mishal ka mo Sudan ko na me rekel ngai kon di ale de kon shular no de ne te konte te kare kan jangten content ten gune mi te ka be ko kene de kon logo jeno be re wi ka South Sudan but right now mi changi lo beje chikane guje no be ke lunjok no but right now shekula jojo no ne ke tam me ko kan ngode kana no ko no kan be la part of South Sudan of course kana no ko na mo but right now I'm like kon she kir che step je kana no te mi chala abi administrative area and abi administrative area mo ajan gwadra ante mun chi tension je tokten ko chineti kontila jiwich Sudan kala do no chine guru no beneko bikala part of South Sudan ko ngekene gwan wodi chi South Sudan chikene ko ngaje no de ka kuwe widian chitkata dan chiken gujena chiken de ben ka South Sudan bara na ko no chine shu gwat me gune bene we dora until right now chalo ganetin kontila Sudanese kenino chine guru no te ka be mbuwe kui South Sudan jenten chine tam right now right konen so guru jeno de kondial de kontika lengten amishit kaname chana tayo dan shi naru de real ka je ka gwase dan me sha South Sudan me cha jek shiriyang machar kene kher shi ka step up ko bikana South Sudan bikana jakal la win magwa chojo jinu chuji abe chukarodin dalaka bono bikala part of South Sudan ka gwate dan memode a kan civil war kan network chukir kan da ma char chuka bani alko bikala netin konto ba mal ba jinung ko de ko kulrai ka kummente ka Khartoum but ka kore ke jen 2013 dan chure ga mo churo da balat eredi kan mo shikir ma yadit kan doctor ma char chika bente karek ga mo she South Sudan che jabe dakala civil war tame dan ne non kur jene Dr. Machar chela do ne
bala ramimo me de ro de shunga queen kware ke 2015 then nan gwa mo chikir mi yadi chelu no de dak ma cha de ro de chung no shokur chu tok chu dak ma char chu she ken ojen reng ma char gu ojen ibe weji be kep ko bom ki che ku che de plan mo cha de win mo no me cha la self kim yadi e kach che tok then ga kore chi mutu chi civil war chi chutu no amene me chimwani chi gajeg that time before civil war kajin 2013 te ga wargane cha tan ken ka kwi weje chalka ma be mo ko right kwi den wale abe chala de la part of dung South Sudan you know ko chi kana kur grade no me chi kana lat ken chi ne rek chi ne gulat but right now gwade da ne chi dagma char ken self kim yadit chi ga dak pinga je chi ga mudi che je create duno ke 2018 me cha man me cha je benong angu chi tuogon chi kir me yadit kana dagma char no shi ga warga mu chi kana nyoko mu gikene lo de abe de la part of South Sudan no but me go right ka Sudan kene kum South Sudan no of course ngai kondial but ai na ta me de ngwande ga le kenyo ci selbe ke me yadi che dak ma cha che de yen no che da ma cha che de yen lo che chutel we do dien mi de ngwande ga lat keje of course akiri tell a problem be proceed ke reality but ngai kono no ne tell mal mi de mun to tell dak ma cha che de mun to no re ma cha jan lat di ala ka mole la di ala ka re le ka bar di ba ga le ka do mu gwana jen you know all this thing ring ma cha te ga ladon right now mu gi kono me amile roda chan min we ka do badan yen ke dak ma cha chen manan ci kono ngach ke chenye dan me dak ma char me che jojo gwanu ne chinure sigin ke dini asas pdf ka nasir chwa dak ma char chwa jo kef re wiki juba an ojen idaro mo mishal ke nasir ni territory da you know then from there chu self ke mi yadi chu dak ma char chu lele chu je kef chu la re ti jen test ne wala but ban ngajin wona ne right now ka queen kware kan dak ma char mu da re ti jen. So you know, ngode there's a gap kete ngwanung to ngot lat Caribbean. So mimo Jack self kim yadit ko che de proceed ka jen queen kware malade mene. Ko queen kware che de matuok mitel dak machar. Then cha kir cha jogo no lon dak machar ngode bungi de jenino reng machar balu nyenetin kon tin lat ka lugde. Name right now amutuok tem right now ngode kan na kai kwich ba kai kwije den ngode not yet kanangach but still self kim yadit ngode we ka wenyam ite ka queen kwara mi bala jen ko na ngwazi mentama tinetin kontila Sudani sikala no telem shala abe she part of South Sudan you know ka agreement da na cha tan ke 2011 me by referendum ke me by independent by kule jek you know china vote chu South Sudan is you vote no South Sudan be chongora da ke 99% bane de kone tika be junubi inte retin tila jang chikan lugo no bigala part of South Sudan try palka bane ko ngai ga jagwano telemu le rod but right now ka jin election me selva kirma yadi che ngare che lose trust dung South Sudanese ke citizen so gore we mo gamda rabe der jamal nunga jaka South Sudan ko de ka ben participate lokaji South Sudan but right now jan chari jaga what do you think am butu ogone we da dak mo cha telem bro de lut rai which ka South Sudan bete mal ban jika la rien